Dati pakasaritaan ni Salome iti Ilocos Norte nga napauluan iti Blanco. Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam tayo a Salome. Dear Cousin, sagbay man nga inak isalaysay kasin yung diti pakasarita nga intaklin ko iti programam nga kayat ko nga pabalakadan kada kayo. Kablawang kay man iti naragsak nga aldaw yo dita na MRC Studio kastameten kablawak. Ti naragsak ka pa nagbibuya dagiti padak nga kanayon nga mang subsubaybay dahiti nga programam. Ilingid naklatan itinagan a Salome. Adaan iti asawa ken may isang anak. Nanumula ang tibinangon mi a pamilya ken ni Patricio nga asawa kasinyong gagangay laeng aguptab trabaho iti construction ti asawak. No awan trabaho ng construction mapan makitalon wenno makisek ka. Ket tultulongak met ti asawak gaputa dakkel meten teenager meten ti kakaisuna bugbog tong anak mi nga ni Allen. Awan met ket di tinakana nga dimdim te nga parikot mi kasinyong taore no kasto nga nanumula ang tibiyag. Naragsak kami met. May makapangan kami met iti mamintalo adaras iti may sa aldaw. Masuportaran mi met ti panagadal ni Allen angem di milaamuan no into no agkolehyo no kasanon to ti kasasaad mi. Angem nagagatmat ti asawak nga ni Patricio kasinyong iso nga natalged ti riknak nga kabailan min tumetlaeng ti mangpaadal ti kakaisuna nga anak mi. Tilaeng met parikot ko ken ni Patricio ket deti kanayon nga panaginom na iti arak tunggal malpas iti trabaho na aginom iti arak. Saan met ket nga problema ko ma ti asawak ta numakainom iti arak. Saan met nga dati tipo ti mamartek nga manggulo wenno mangrikyar kumarit kadigiti kursonada na akaritin. Saan nga kasjay ti asawak. Kinagpaisuan na kasin magusgustuhan da nga kainuman ti asawak. Ta uri no kasunat rigat ti biyag nalaing mo ta pumaala ti asawak. Lalo no nakainuman. Tingtinggarek nga ro dadaduma. Ang dapat pagsayatan na. No, adda kami mo ti kasapulan iti tulong ka. Alis to lang nga masidgan. Dagiti gagayem kan kakapagyan mita. Segun kadakwada. No kano nakainom ti asawa. Kasla politiko kano agkid daw da ka mangted. Uri no manulaang mo ti kwarta nga agim na. Talaga nga itid na amin. Angem itilaeng kalabes kasinyong gapo siguron iti panaglakay iti asawak sa balimutten no makainom iti arak. Ta saan met nga kas idi nga numabartek makaagawid malagip na met dagiti aramiden na wenno inararamid na. Ngem adda siguro dua abulan kasinyong idi tamang rugi metten nga mablangko ti asawak tunggal masubraan na ti inumen na nga arak. Saan mat kidi nga masubraan na ngem siyempre gapot bandog na iti trabaho sa aginom iti arak alis to nga matamaan aging nga di na kanon malagip pa ino anya digiti nararamid na. Ket no kasano nga naadaan kami wenno naadaan na kiti parikot kasinyong kasto man nga inak irogyan nga isalaysay ti amin. Oh, Allen, tulungan nakbasit anak ko nga agluto. Ket ni, mapanagtrabaho man ni tatang mon. Ay, sige nanang. Gabasit pakanan di kiti manukan.
Tama yung nakutulungan dito eh. Unang, anya nga tamanin ayat maluto ita. Ni, Allen, nang, may kamambit. Apay nang, apay nga nakadado nga itlog dito ayan ti ref. Ha? Ay, saan nga itlog dito nanang? Anya nga saan dito ni nakasupot ni, nakadado ni. Kat apay nga nakadado itlog dito, ikin apay nga in ref yo. Saan nga siyak nanang? Uri mo siya kita mo kit itlog da kita. Ah, no saan nga itlog dito? Anya ko mga dito eh. Itlog na agpaiso nanang, saan nga itlog ti manok da kita. Tatay, nang lokatak ti may sa itay, dati amog nalingtang itlog ti manok. Ngam anya nga rod, balot mo't gayam nanang. Balot! Wun, balot gayam at tatay linukatak ka. Adamot pik nan. Api nga nakadadot balot dito unig ti ref. Sino tinagapon na? Saan nga siyak nanang? Damagin nyo kintatang ito na makariing. Kapang kitiriingan. Kariingan. Api nga kudkud ka iti ulom lakay. Awan mo ti amok ka dito bakit? Anya nga awan kat si kakanumat la. Saan kanumat nga ni Allen tinangipan ka dagita nga balot dito yung nagtiref? Kataltalo tayo ba't lang dito yung balay? Baka yung may ninanang mo Ninanang? Uno ni takatang mo, tayo may danakiref. Katapi ko mga agi pa ref da itinakadado nga balot. Oh. Diyak amo Ay na. Baka si kamad laang hindi mo la malagip. Kasta unay ti bartek mo di rabigat. Awan mo ti malagip ko. Bakit? Gaguri ka. Kasano akad nga nakaawid di rabi eh. O kitam. Di mo pa'y malagipan nga nag-awid ka. Di mo pa'y malagip no kasano ka nga nakaawid dito balay. Api nga di mo malagip ko ma. Kat sigud mat nga malagip mo lata. Ti mapaspasamag ti aramidem tunggal makainom ka iti arak. Diyak nga mo bakit? Basta. Tinuaudi nga malagip ko di kalman. Oh, napang ka nakiinom. Napang ka nakainom kada pareng Fidel. Uwan nga paiso. Ay na. Kat api nga nakadado nga balot, ti makitak dito unig ti ref. Diyak ordam mo. Baam tadamagig to. Misaanin? Sakto latan, dumagasak to jay, yan da pareng Fidel. Anya, nakasarita maon. Ni Fidel, anak ka. Ayun nanang. Kat, apay ka no nga nakadado ti itlog nga uno balot iti unig ti refyo iti bigat. Ay na, kasto ka no nanang. Idi ka no agiinom da. Ada ka no limabas abakot nga aglaklako iti balot. Kat nakigtod da ka no latan idi pinaayaban ni Patricio. Dati aglaklako ti balot nga bakit. Kat gimatang kasta. Kat pinakyaw na kanumot amin nanang. Kat pinulpulutan da kanong iti duma. Ang ti kinaaduna saan da nga naibos. Iso nga inyawid ka no ni Patricio dito balay. Ang ti problema di namat malagip nga inaramid na dayjay. Ay na, kaya api nga di na malagip ko ma. Diyak man na mo nanang. Orin no mabarbartek mo din, di kan malagip na mo ti aramidan na, wano inararamid na. Angim ita. Aki amangan no, nasobraan na mo ti inom na anak ka. Kat orin mo't idi nanang. Orin no, masobraan na't inom na idi, malagip na mo't latat araramidan na. Malaki baya mo na, lumakay siguro ni Patricio nga asawam. Alakat, amumatan ti ugali na, naasyan siguro iti bakit nga glaklako iti balaut, kat ginatang na amin. Unangim nagsayang mo't nanang. Kumaano bak nang kami. Ang sakto man lang ti sul-suldun na para kada kami. Wala baya amon.
At adun to ti sukat na dayta anak ko. Dayta pa nagtulong na itipada na nga tao. At adun to ti kasukat na manipod kini Apo Diyos. Sapay kumaananang. Ano ni Jai? Ay si Kamad Gaya, Mario. Ay, iwan manang. Apay, ading ko. May kukumaitan dati inatiw ni Manong Patricio. Itay Aldaw. Ha? Inatiw na nga? Tiweteng nga manang. Kaweteng agpapataya ak tiweteng. Kaano nga nagtaya isunay tiweteng? Ay, idirabi, di agiinom da manang. Awamad bula idirabiin, tanalpas matan. Agam ko na, itayak ka no para iti first ball, ita nga bigat. Iso, tim mama. May isang limit, manang. Aya, awan mo tinibagbaga na nga nagtayat-weteng. Aya, saan man nagtaya? Gimatang pa nga ron ti balot, manang. Eksakto ba't nga lumabasak, inikandak pa iti balot. Sa nagtaya, ang kunak para bigat ton, manong kunak. Iso, ti mama, na first ballan na pa manang. O, ad yun eh. Aya, amot ti nga ron. Tay bagak tokin ko na. Ana, agyaman na ka. Adamot kidi pagsayaatan na nanang. Takas na nga di na malagip. Saan ko man nga ibagbaga Tabaring no di na maamuan nga nangabak iti weteng. Ay na, ibagam lataan akaw maditikas ta. Ang mga naison to ti pagapaan nyo dayta. Testingik lang nanang. Saan kumitkid di nga gastusin dayto Tayawat kung tumadlaking kuana. Kat siguradong isubli ng tumadlakan niyak ta siyak tumadla pangipaigaman na dayta nga kwarta. Kahit bakit di ata nangabak. Kitaam data ti kunakin kan anak ko nga dasukat ti kinasayaat ngay naramid na. Nga tinulungan na dati bakit kagla ako ti balaw. Nga tananang, aywan! Kasta nga talaga nung nagtulong ka anak ko. Di mo namnamaan nga dakdakkel dati sukat na. Kita kaibagbagak la iti bigat. Nangatiw gayam ti weteng ni Patricio nga asawa. Lagat met, ano nung kanayon nga kasto nga mga habak. Ang ti problema nanang. Di na amot araramidin na, di na pa amo nga nagtaytaya gayam. Kasanon to nga rod no? Itaya na amin nga kwarta na. Saan mo't siguro Alakit paliiwam ati asawam anak ko. Bakit? Ay nga, nabartik ka man. Basit lang mo dininom ko. Ay nga, maturog ka. Masapa ka pa inubigat. Nangaba ka kano iti wedding, iti bigat. Kuna ni Mario. Ha? Saan nga gabuta jak malagip nga nagtaya ka. Di mo baga kanya ako nga intid dagayam kayong kati inabak ko. Nada kanya. Saan ko nga ginaraw? Aya? Kamuti nga ro din na tapno may gamak mo na inabak ko wedding. Ay nalaki. Into no bigat laing ngayon. Ha? Gabutaan mo, dagiti kakaduak ka na nga ba kaktiweteng? Kantsawan dak mo, pagpalain dak into no bigat. Ha? Sige. Angin, ingkanto pala bayadan diti ana. Ha? Diti utang ta, kani Auntie Leticia. Ayun ka. Dapay kayo utang da rin wana. Kito na. Na malagip mo.
imutang tayo di, pinagpunak iti negosyo. Ang hindi tamat pinabayadan. No, sige. Bayadan to Ngunit tilat ang amin alayk latan ta siyak ton ti mapan mang bayan. Siyak tulatan bakit? Sigurado ka? Apo nakabangbanglo ka bakit? Dati sigod ba't nga nabangluang? Saan mo man agkan titingid ko? Kitapay ko mga saan? Sigamat, umiliwak lang mat, bakit? Sigamat. Nagdigos ka man lang, naglabar ka. Nagbuguang mo lang. Una lang mo nga saan. Kababayin mo king gano'n, napangsitak nga makiapay king ka. Iso nga pagustuhan ako na bakit? Mahiliwak ka talaga. Apay niya. Ari kapam karawaan. Kasta unay ti ingar na. Huwag nagpaiso Pinagpulutan nak ngamin. Pinagpulutan dak. Ti karne ti aso. Nagtutbras ka man lang. Una. Ang madat pala ti epekto ti karne ti aso nga pinulutan. Miso nga bagustuhan ako na bakit. Na. Sige. Ang kakaroon din. Kas maangot mo. Napanglot isang aw ko. Nagtutbrasak. Talagang insaganaak. Gaputa, mapalabanak itang arabi iba ka. Alang aro din. Agkak mga aro dagay tipipig mo. Kasta mo din agkak tiparukong mo bakit. Uri lumakay ka. Narugso ka pa ilaing Patricio. Dati nuwang lang ti lumakay. Bakit? Saan nga datao? Si kaman. Uri mangki di senior citizen tong kasto ito pa ilati kinarugsok. Tunggal makalagipak. Tunggal mailiwak. Alang nga ro. Sige. Ikatit nga ro din ti pagananay mo. Itay ko pa nga na ikat ti pagananay ko. Mas tawak mangking ka. Makiabay ka. Lamo-lamo kan. Basta nga talaga. Nakasagana nga rin ba? Ang sakbay nga. Rumabawak king ka bakit? Bayanak pala nga bumatok-batok. Ala, sige ka din. Alang. Tapno malpasan. Sige. Ala, kayang kangarat. Patricio. Kita. Kasta unay ti asog mo bakit? Basta bumatok-batok ak dito nagbaitan dagiti lupong. Kasta unay ti panagasog mo. Detan. Nariknak nga rimwar ti tubugnan bakit? Mabalingkan nga rabawan. Sige. Gemaseng. Naglamuyot na si Marek. Ala ka din. Ipatpatag ka unay bakit? Ipatpatag ka unay lakay. Kuray no lumakay kan. Agkabaw ka pa yun lumakainom ka. Gagangailain. Pasalume. Bakit? Patricio, lakay.
Mapanin. Bakit? Sige, ang gandang talakay. Yung turog na matanda ko sa di pa'y nakadisdisaag. Disaag ka pa lang. Uli saklatan. Saan ko nga badbadwan? Masulita ko. Uri siyang. Lamo-lamo akmutan nga maturog. Basta agkumot kami na tan nga gasawa. Ay, Diyos ko ay. Uri lumakay ti asawa ko. Di nalatawat maliwayan ti mang pagusto tirik namin nga dwa. Bakit? 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 Apay. Agaling ka. Apay. Anya pa na ti oras. Ni nasipngad pa ilaang. Alas 4 ti parbangon na yan. Kat, aper nga riniing na. Makaarimak nga ron. Anya? Nakaingar nga ron eh. Idi pala rabi nga panggap ko dito ngam. Nakaturog ak samot tan. Anya? Malagip ko nga nagpulutan na kiti karna aso. Kat kunak. Pagusto ak tuman ni bakit ko kunak. Tanabayagan ka nga. Di ta nagpapasitiragsak. Ay, na Diyos ko, aya. Deta ka manan, Patricio, ha? Abay, saan mo ka di kayat? Nakaingar na eh. Kayat ko, di mo ka di manan malagip? Te inararamid mo idirabi lakay. Anyang inararamid ko, bakit? Ape nga lamo-lamo ka nga. Nagriing. Malagip mo? Kun uri si ka. Ape lamo-lamo ka nga. Naturog. Ay, na Diyos ko, ayan, deta ka manan. Talaga ka di nga, di mo malagip ti amin. Talaga ka di nga awan ti malagip mo nga napasamak. Ha? Ti malagip ko, nagpulutang kami ti karnet aso. Isungod nga, plinanok nga ito nung makasangpit ha. Kahit sigurado nga, deta mumutan ti epekto ti karnet aso. Makaparugso. Ang naiturog kung samat. Naiturog mo ang sakbay ka nga nakaturog. Rimabaw ka pailaang. Ha? Anya? Kahit masawan? Adda na pasamak. Kada tayo dirabi eh. Adda! Ay, kamok man malagip mo. Diyos ko, ay. Saan mo magaya malagip? Awan nga talaga ti malagip ko bakit? Isungor nga ito yung mga makapukutak. Nga mariknag nga uming-ingar na ti armas ko. Riniing ka. Kaya't ka kung mga amumlatan na. Ay na. Napagustuhan na ko ni idirabi eh. Kahit ko pa'y timaturog. Ituloy ko pa'y timaturog. Kung siya nga rod. Anya nga si ka nga rod? Kahit di na ka di pagustuhan. Kahit naglipas ka matidirabiin. Unang amjak malagip bakit? Anya? Jak nga rod malagip. Jak malagip. No kasanot pa nagganas ko idirabi eh. No kasano ka naglipas. Basol mo daytan problemam daytan saan ko nga probleman? Makaturugak pa'y kunak. Anya? Aywan gayam lakay. Oh.
nagbayad ka man lang? Tay utang ta kani ang Auntie Leticia? Ayun. Saan ba ay? Kunak tupay. Kunak namin king kang itad mo kanya kung ta siya kung di mapanagbayad. Kababain mo't king kuana. No man na nagkita kami kit ipalagip na kanya. Iya, guri ka. Ni, oh, apay. Apay dadetoy mo tenti kwarta. Katanya tamog. Katsika ah. Nagisayang mo iti, mano. Apay na pananda ti 5,000. Anya? Mapukpukawang kay ti 5,000? Dahil tati kung kunaking kan, Patricio, ang mga no tila adaman nga nang gasgasto sa midirabiin. Nga di mo man malaglagipan. No, malagip mo idi na minsan, ada naglako iti balot, nga bakit? Pinakyaw mo tilako na. Guri ka. Baka mo din pabaratom gaputan na nga tiyo kay tiweteng, kinansyawan na ka, nagpapaala ka, malaksid ka nagpaala ka, nagpapabarato ka pa'y. Iso siguro kunak namin king kain ka ibayad ton. Takababain kina Auntie Leticia. Ay na, di ka lang nagpanpanunot matan. Kanabi ngamin nga naskan nga, sobra am ti inom mo. Aging nga di mo malaglagip, ti mapaspasamak, di mo malagip, dagitan aramidam. Baam dadamagik to kadakwada. Awanin No, agpaysuman ngayon pagpabaratom, alangan ba't nga ibabawim, nakababain? Dahil takot kami di madi nga ugalim. Tano nakainom ka, nalukay ka iti kwarta. Ure no, saan ka ba't nga baknang, angin kasla kalabak na nga, agbusbus ti kwarta no kasta nga nakainom kan. Bakakit no, kundi gatang kayo di mainom kada pulutan ni Dirabi gaputan na nga ti ko iti weteng. Pasensya kan bakon. Baam damagik to kadigay ti kinainumak iti Rabi No apeng nga mapukpukaw ti 5,000 iti wallet ko. Nay, si kamot gayam dayta, kaanakan. Ha? Ay, Auntie Leticia. Nagranata mo't gayam diti palengke. Wan, tamahit magkitsinda. Ay, wan gayam, Auntie. Pasensya ka pala dati udi mi kini Patricio. At ako mapagbayad mi nang ay na, ginastos mo ti asawak. Iso nga pasensya ka nanti. Anya? Kat imay mo't nagbayad ni Patricio. Di malam, di kalman. Anya? May nagbayad mo't lang, Auntie? Wan, imay iti bandang 6:00. Kunak kang kuana. Api nga ginulpe na matan, kata mabalin man ngayon inutan nyo kunak. Angam na nga tiyo ka no gayam iti weteng. It mayat mo't Iso nga rod nga yung Mike nakitsindan, ada itsinda kata nagbayad matan ni Patricia o di kalman. Aya, iso nga mas daawak na ibagam nga. Pasensya ka pa lang, Auntie, kung kunam ko, fully paid matan di utang yo. Ay, no kasta. Di, 6:00, Auntie. Wan, ay na, nakainom. Amo namat pala, inararamid na ta. Amo namat ti imayan na, iti balay ko, nga may na nagbayadan ti utang. Ay na, 6:00. Nagsapan nga nabartag ti asawa. Sa bagay, nasapan mo't kid nga nag-awid iti Rabi Ay, alangarod, Auntie. Agyaman na ka, Auntie. Wan, alakit no masapul yut kwarta, guni kay lata. Basta lakit di, agbayad kay ti usto nga oras. Ay, agyaman na ka, Auntie. Di kayat mo sawan. Binayadan na mo't lagayam te utang. Te utang nyo, ken ni kasinsin, Leticia. Wan nanang. Angam saan na malagip ni Patricia? Saan nga rod nanang? Ang may bagak to kin kwa na Ang bay amlata ang ag problema. Madimot ananang.
Kaasi mo ti asawak. Baka kit no ma-stress. Baka kit no panunutin na, naregreg na, wano napukaw na. Baka ang problema. Ay sa bagay, unmet kit di madin sa deta nga masansan nga pan nakalipat na dagiti inararamid na tunggal makainom iti arak deta nga asawa manak ko. Nga rod nanang. Saan mo't nga kasta nga sigod? Di ko kit amo na mo't iraramidin na no inararamid na no mabartet. Gapo siguro ati panaglakay na. Ang kasano nga roden no dinanton malagip no sa dinot pagawawidan na anak ko. Kasi na po Diyos, amo naman pala pagawidan na nanang. Ngayon ti problema, no makariing iti bigat, saanan nga malagip, no kasano nga nakaawid, no anyat inararamid na. Huwag nga raw, data ti problema. Malangarod nanang. Inakpay. Ape nga alimbasagang kalakay. Gapula ta di ka nakainom iti arak. Di ka makaturog yan. Gus lang sa pulin nga roti bakit? Ngem day ta, kasano nga rodin no, minom ka ta, dim to man malaglagip ti araramid mo, dim to man malagipin, kabigatan na no, anyat inararamid mo. Kita, padasim mat adi, saan nga minom iti may isang aldaw, dua aldaw kasjay. Tapno saan nga maruwam tabagim. Kasano kat limaklakay ka nga kasta nga kas lang di kan makaturog, di ka nagbiag no awan ti arak. Agas nga ro ti bannog bakit? Si kamat. Kasla ita, alimbasagan ka. Nalamiis mo ti ko na kimapi aglinglingat ka. Diyak ka rodam mo. Ay na. Okay ka lang ka di. Okay ka lang bakit? Katiba ka matipod no. Masapol mo ka dito minom ti arak. Baka mat mabigla tabagim no saan kang uminom iti arak iti may isang aldaw. Daka mo. Italaing manang kat. Kalpasan ti manong atawan nga nang liwatak nga minom iti arak. Detakot. Huwag ngagpaiso. Jack malagipin day dinaudi nga saan ka nga minom iti arak. Taurin no agsakit ka idigat ilibas mo. Jack arutan mo bakit? Pinadas ko laang mat na madanagan akmat kandagat ay istoryaang nga. Katun rumbeng na laang nga madanagan ka. Di mo gayam nalagip nga nagbayad kan ti utang kini Auntie Leticia. Akit nang rod saan nga nasayaat nga taon ti pagbayadan ti utang ta. Ginundawayan na ta. Ginundawayan na ka. Dinobleta ti panagbayad ta. Uwin nga rod, naamiris ko day ta. Kanday ta, di mo pa'y malagip nga nagkanaig ta, iti na minsan nga rabi. Di mo pa'y malagip nga gimatang ka, iti nakadado nga balot. Kan di mo pa'y malagip nga nagtaytaya ka iti weteng. Kit kasano nga roden, numaamuan ti tattao nga, kasta nga, di mo malagip no nagtaytaya ka weteng, tagundawayan da. Ano tumama dati numerom kat saan dang ibagaking ka. Saan mo siguro? Ay, di mo lang mo amom ti tao no may panggip iti kwarta. Aglidem ti panagkita da. Rumwar ti usto nga ugali da, kinagamrod da. No nagtaya ka tuweteng, tanangatiw ka kuma. Angim saan dang imbagbagaking ka, tanamnamain da nga di mo malagip ti panagtayam iti weteng. Kasama dati panagbayad ti utang. Kasano nagpapautang ka? Awan ba ti pautang ko? Kasano nga rod na da kwartam no kaswel-sweldom? Ta inutangan da ka, ta amuda nga di mo tumalagipin nga inutangan da ka, nga pinautangam ida. Saan mo siguro nga maramid di kakadwak ti kasjay? Kunamla da ita Angem di mo amot ugali ti tao ita. Sagbay nga gundawayan da ka, liklika mo da ita arak lakay. Tani, apagbasit lang di mainom mo, basit laeng nga mainom mo, mablangko kan. Ang bakit? Kasla talaga jak makaturog. Mabalin nga ori sumimsimak laeng. Ori tadamot pangted ko dita. Pangted?
Ano ping adapangted mo? Adapangted ko. Idi makabulan na palabasan. Anya? Makabulan kayong na palabasan? Kahit mo palang inumin? Okay lang siguro. Nakakalubmat. Ay na Diyos ko, ikaligatam nga minin ano Sam, nga saan ka nga makainom iti arak iti may sang aldaw, may sang arabii. Tapno saan nga, tapno may rumam tabagim. Hala na bakit? Madi, talaga nga matitirik na. Diyak makaturog, agkide nakaduti tartaray iti panunot ko. Anya? Ay naalakan iti alkohol lakay. Naadik kan. Naarak kan nga namin pinsan. Ala na, basit lang. Sa anak mo't siguro nga mablang ko no basit lang. Pagpaturog ko lang mat bakit? Makaamu ka. Basit lang, promise. Basit mo lang giti dyan, nagyan yan ti bote ti bilog nga dyan. Iso lang bakit? Tapno lang, agtal na tiriknak. Tapno lang makaturugak. Gaday di nga rabii kasin yung pinagustwaklatan ti asawak. Tamadanagan nagmatitsura na idi kasla di makatal na nga agkalingitan alimbasagan kano tadi makaturog kasin yung gaputaawan iti arak yung espiritu ti arak iti bagina kaday di nga rabii. Nakaturog matlaeng ti asawak kalpasan nga naibos na dati pangted na nga gin. Angem ti makadakas. Inturog na lata ni Jesalas. Kat mas daaw kabigatan na. Bakit? Nagapata ba di rabi? Anya? Ape, damagam no nagapata di rabi. Diyak ngamin malagip. Tay makapuutak. Agid idaak mo diti salas. Anya? Napan kakadiging matang tinayon ti arak kay ninom mo? Saan mo't bakit? Tsaka mo. Kita ka man diti naginumam. May samot diti nga bote. Malagip ko may salabote ti linukatakin pangted pa eh. Tikit mo sawon, diti nakabasbasit lang ngay ninom mo? Nablangko ka pa eh? Diyak amor, bakit? Ang imti sa ludsud ko, pinarwarnak ka di kwarto? Iso nga na naturo kag di salas? Ay, Patricio, aya! Kahit mo saan na blanco ka manan. Diyak amo, bakit? Basta diyak amo napasama kay di Rabi, no ape nga dito nga naturog. Di ta ka nga naturog, tarimwar ka, iminom ka, ang mas daawak, tadi ka matsimrek, di ka nagsubli di siledtan. Hindi may kasinirip, nagimas ti urok mo di ta sofan. Kung nakagat, di hangkaririringan. Tamang di kanto man, dinto man maituloy ti maturogan ko na. Lukas ta, saan ta nga nagapa? Amangan kat no, aday naramid ko kunak. Ay yan, Diyos ko. Delikado daytan. Baka masapol mo ti agpa-check up, Patricio. Ha? Awan mo ti mariknak nga sakit ko, bakit? Awan mo ti mariknak nga mati? Nasalun atak mo, tapigsaak mo. Ngun angem na makainom kan, uri makasimsim ka lang iti arak. Sa balin, tapanunot mo. Saan nga makalipa, saan nga makalagip. Man, ano nga nagpa-check up ka? Mati? Ape nga madi. Baka nga rod no, baka anya. Baka maduktalan da, dagita saksakit mo. Deta man timbagam kanyak idin. Idi nagsakit ka nga. Ibagak nga, pa-check up kangin ko na, di mo kayat nga maduktalan dagiti do doktor nga ada sakit mo. Ay, Diyos ko aya. Detan to lang atat pakapat-patayam. Hala, mga antang rodin. Di mo ka di ka ba ilang nga ikatin deta nga bisyo? Deta pa naginom iti arak?
Tapos saan nga mapasamak yung katikasta? Kasano nga rodan no, adagay maaramid mo nga dakas nga di mo pulos malaglagip. Oh, awamat siguro bakit? Ano makainumakit sa anak mo't nga naranggas no, sa anak mo't nga troublemaker. Angem kasano nga rod no sikati karyaran da, sikati aritin da. Sa anak mo't na kasi nga tao, bakit? Uri nga tadang mangarit kanya kat saan ko ba't atutupan no lakid di amo. Angem no makainom kan, di mo amon ti agtartaray ti panunot mo. Saan ba takas karina nga ikatik ti panaginom iti arak nga dagos? Bakit? Kat inutam. Lakid padasi ka bakit? Agsurat kan tumampelahan kini kasi yung. Anya? Apay? Anya di bagak? Baga man, nagpabalakad ka man, no adamo da nga, remedyar na ti kastoy nga. Ti anya? Dati mablangkuak no makainumak. Kat, namnamaim nga rod nga, da may balakad da king ka? Padasam na tanan, kasi yung. Baka napadasan na, no, digiti viewers. Tilaad da. Baka kit no tiltilaad dan tuman nga inay nayon ni kasin yung nga panparakpakan. Iba kam lata ti peso nga minin Ibagak dati na lipatam tinang nalipatam nga pinanakpaknak. Ni bagam lata. Sige. Angim tulungan mo ti bagim lakay. Tulungam ti bagim nga mangibtor day tiriknam nga saan nga nakainom iti arak. Tapos saan ka lang at nga nakadependen iti arak. Nga di ka makaturog na awan arak. Nga limbasagan ka. Di ka makatal na, di ka makaid na awan ti arak. Ang magpabalakad ka pala no kasano nga. Maiwasan maliklikan dati panagblangkok nung nakainom ako. Nagsurat ak nga rod keng kakasin yung uray no awan din namnamaek nga solusyon dito nga parikot ti asawak, parikot mi napiala nga pakapidutan ti adal. Tapat check nga gapot kinalakayan ti asawak ken gapo ta namanson iti arak ti bagina. Isong masubraan na wano makainom, wano tumaman ti arak iti bagina, di nan malagip ti raramiden na. Di namot kayo tagpa-check up. Isong jakamon, ti aramiden kiti asawa. Kasla kakaasim at ngamin kasin yung nukasjay nga di makaturog, di makatalnag, slag tagirgir peti bagina. Angem no makainom, ay na, dagos nga agtal na. Balakadan dakman kasin pangaasiyo no dagiti viewers tayo nga addaan iti asawa nga naaraken ket mablangkon tunggal makainom. Anya tinaramid yo tapno no maliklikan iti madi nga pasamak mga kasin. Kastameten adda ka di solusyon na dayta nga kasasaad ti maysa nga mammartek wenno umin-inom iti arak. Dahil di nga ron ti pakabuklan, ti pakasarita agad agyaman na kasin, ti anos ken laing mga nangornos to'y surat ko. Sabi ko makit nakaibatit adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagit ti amin nga nagbuya kas kanya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag parikot apagayam mo, Salume, iti Ilocos Norte. Thank you so much, Salome. Ti panangiburay mo dito nga pakasaritaam. Ket imbaglakid din ta sa anak kakas ni Patricio nga asawam nga mablangko no makainom. Ta idi inyo storyayo kanya nga agasawa dito nga pakasaritaan nyo. Nakainom akmat idi angem nalagip ko latamat. Ngayon basa, di ba? Di ba? Di ba?